Hakajila kai FIFA World Cup yang kari Qatar persai ke Switzerland. Kari Qatar ke tim na dioba Asia kadba ke Switzerland ke tim na dioba Europe. Kari gajing kai ke Switzerland kali oban beki jarang kong tangam dik pa kan yo leng baka penalti ia ke bala kencat dau embolo. Kadba ada bukut ke kela ke benengkong om dan show bala beki jar dik yang kini kesigo. Kadba de kela ke arro ada bukut ke kendai pumit om dan show bala beki jar để kami ke bak kendai pun di prosau ke Qatar keliu bentek ye pernikat neng ba upi kopi ada buku pergi lekai kilai kai lama la cigul sekoi bagi jing lekai pedeng ka Brazil persia ke Morocco hagan gejing lekai ka Morocco kau ke tim na dioba Afrika ke Brazil kau ke tim na dioba South America hagan gejing lekai ka Morocco keliu berkijar yang bau saibari tangani ke bar arpowe hakan la ke barengkong pada kini ke bala ko ar Vinicius Junior yo bentet yo ke gol ban penikai dapat ke Brazil ada bukut ke la ke barengkong le kai la mala cigol ke ba ada bukut kendai pun ni undan so bala kejar de tangani ke cigol ada bukut kendai pun ni le kai la mala cigol terus tangani cigol ada bukut so we pagi jing la kai yang ka Haiti persia ya ka Scotland hakan ke jing la kai ka Haiti kali yo pijar Hongkong hakam menit ka ba arpu prah deng ba UMG kan ba hada bukut kini gini lekai ka Scotland kali yo per kenam job rin magaban film ke Haiti cigulonat ka Scotland kali ke tim na dioba Europe kan ba ka Haiti kali ke tim na dioba North America ada kesulitan masuk video ini sila nak lepas itu jika berang pemain mereka bermain itu subscribe button tapi nomor list di bawah lokasi publish bonek